Nanglitum kaduk kabisi tame Kapil Sharma su theglong lama. Of course theglong mek po thema laki India long ke famous comedy show lo. Tangte labang so a comedy show a secret neli penang anang khan po. Labang so a comedy show ar lo kilo dunje phan mate kelang dunje phan ake joy ma. Of course la ke joy lo. Bonus tame maduta dunong le. Labang so a comedy show lo ele tumsi tame theglong la dak celebrity tu phan hang Kobane a celebrity kobane star la jong si film release ji pro tera dak promotion phan bang. Tangte la tum promotion ke bang hut poisa long lo ma. Mate celebrity tumhan poisa pinang ma. Lason labangso aso a secret salam pini labangso video pen tumhan angkan ponpo. Labangso aso e phong ke peklang pen mate e phong aso ke klem pen 1 crore susia tang kasi ka expand. Lahai lam tum che thanam de prang handa ke klem don a star tumhan mate actor tum asilari kona mai tum langdam sina. Krishna 10 to 12 lakhs, Bharti Singh 10 lakhs, Kiku Sarda 5 to 8 lakhs, Sumona 7 lakhs, Chandan 7 lakhs. Lastly Kapil Sharma bangke ekta episode pe mate ekta aso pen 30 to 35 lakhs. Lake has the comedy night with Kapil pohod bangsi 30 to 35 lakhs aslari ekta episode pen ke endo. Bon sita menon bangke the Kapil Sharma show. Naso the Kapil Sharma show long bangke ekta episode pen 50 lakhs. Ang kodu thulang la bangso aso long kang nek dun choda bang posita me ekta episode pen 10 lakhs an long dun. Ani da chinilo ni let chinilo. Kang nek chot pen selari ke long bang pote Archana la ke ekta episode long pen lote 10 lakhs long lo. La bangso da Kapil Sharma show la po ana kache thang la po ana dorke show. Tangte la bangso aso langdun ji pote etum pilo klem nangji. Mate neli nangli tum la bangso aso langdun long. Bangso aso ke langdun ji phan ake joy ma. Of course ake joy. Ake joy poi phit sistame maduta dun long le. Athego pe pot la bangso aso long phan bangke munit phan audience phan pro tangte hong long kwan ma ke do phan si hang number 1 datiti pen ilitum theglong laso Kapil Sharma show long komentune ke police officer bangji komentune ke retired army officer bangji lahai tum phan ke pu random den alang tum aning ke man tha pensi ka invite lo mate randomly si ka invite la tum phan bangke ang pen ana bangke la bang so long sponsor tum a family tum phan an si hang chotiti penang ana tum hala bang so long ke dolong tang tum kaning ji ateng pu tangte nang la jong si nang ko pai ke me pen la bang so long dudun long choklo pu tangte kontra trok si ana por makenang ni hala bang suar lo si dudun po lapen komentu ne por ke jong si ing nek me ason pusita me ang tum ing nek dun vek nang po kali plu tang te hala bang asu atimatum nang phanang pang nek bor ipo athe tv long solong pote theglong nang po and of course la bang asu bang ke pura scripted lo a script tok jer si la bang asu ke claim lo episode tenta asu long ke bang a celebrity atuma phan Kapil Sharma karjupan alam the ando ana pangta celebrity tum ansar chini bon sitame solong a script teng amatcha tum thaknung le datiti labang so a solong a dialogue pen ke chenglok kapa chalai an pusitame ke tok tang side de lo mate labang so a so bang ke pura scripted lo Archana salaria bang 10 lakhs bon sitame labang so a prang bang Sidhu ji sikedo tangte Sidhu pan kopi posi so pen outplot lo masap so Sidhu ji pe alang tum controversy do chadlo ala bang so controversy bang sensitive pe khangyang amasi Sidhu ji phan bang ke so pen outplot lo peneli esonalam chining tung pe hala Sidhu ji asid a phikang ni lapon an ar lo so arje kelang me halai konat ar lo so lo la pen kopia posi la bang so Sidhu a phi ing ni donun la kadu kawe ar lo so an pustamil hai ke modelar tom side la pen ajha ka tum ke Bollywood industry long kilu dunchi phan struggle bomato labang so da Kapil Sharma show long Salman Khan pen chenglok penang an Bollywood star tomate Bollywood actor tum dak wang tangte labang so ke wang alar alang tum tangka long pon labang so aso long actor tum ke dam pen poisa long of course bons tame da Kapil Sharma show tum le labang so actor pan poisa ke physically halabang so actor halabang so aso long kupia film ben si ke dama halabang so film tum si actor pan poisa people jong si hala bang so actor phan film at ahin penle tangka pirong protangte Kapil Sharma aso bang kunat pela tangka ke bang po la tangko je thanam thunang Kapil Sharma so long isia film promotion phan promote dami protangte 40 to 45 lakhs tangka pinang je bon sitame ahut pen bang ke la bang so aso long film actor kale pin sitame celebrity tung bang for example like Virat Kohli la son lo protangte la bang so celebrity phan ke Kapil Sharma so ahin pensi tangka pipo ko anchi la bang so celebrity a kenang sodma celebrity tumpus tame la bang so la pan lo kenang ji la bang ke nang kras panang ko an ma kaching hon la pan nang kras tanang panang kaching hon po teng lo pinia video si tame la pan si kang ton po eglo domi thakme kardom ko bang thang tum nili pan comment lang than ek a video ko son ma langme sen ma langnoda